Eitoomoni ntae kanisa Dominion Chapel Ministries International in the Shat Sub-Region Saikeri District narikito Pastor and Mrs. Daniel Musei tongolongi uni orkusedo seminar aiteru ntarikini 26 ometabaiki ntarikini 28 olapa lemiet olari loonkalifuni are o 25 tolduka la Saikeri. Ore orore yoriko netii embulunoto ematua uni orkereri leisiet njere emilango nabolo. Ore loriko inatumo na overseer Isaiah Lekinda o Bishop Emmanuel Olemereu. Itu singwari laranyaku ngwayai tesiadi katukul erikito Mary Nguyoto orkulie aranyakumo. Etiangisi saina kuloga yana